Bia Kamal Guasame Bana Rachame Bana Jeling kan kono ni ami jira majidit kan war online TV channel gorejeno en go der subscribe kaderi number der jenwa kanas alar ban ling Guasame bana rajadana chalat take a tour ke din duel kot mishi gore chajanak jan bana ling kelona nagaja which kan Nigeria ando badana nagaja banja linkel wajan nagaja ko be yobe kajak be konraja me banja chulinkel mi jira mi jidit kan online TV channel gore jeno jin dere subscribe kan war online TV bana shure raja me gor ko na men o ban linkel be nyo tour ne ka gwad danu kon kamilin kon mandan en shodalat gwasa me kabraja dana chalat te ka kedin luakot mishi gore nak ka she ngok ne ka jandang rawide diech cha gore ngok ne ka jandang rawide diech en kedin luakot ma gospel singer nyame jen nyama dana shanak dole me gwada me jen dole dan nagran jena kedin te ka din te go long te ponyo kut kake bana turde mongo banjo jek pingwasa mo ngeda no garame jara madana ci nyama shenak ka ca jangok ne ka jandang ro de diech jen ca ngwang nyama kana private part ke ca ka ngok pinda gwasa me amene gwa me wugati ne kan diala na gwa ca ka ngok ponja nyama me jena kedin bana shod ba ban jo jek pin gwasa mo gwada me chala do ne shigore sheben kude shitkamen ngai kono dongde nyalde re cholder ben kudu ko min no ji ke mengede ji riu gwar tungwan nget kane kon tela tuer luakot ko geje ken wo ken de te palika chiran che de ga chiran che nyal che de piem ano tele mu dong de wudo majelet ka kanyal ko genera nget kut ne tungwan long no ken jilwakot mi chawra me ram la roi ko la ja la de la ne tungwan long la ken mala no ko long no ba gu jeno ram choro rit kut chang mi je che de shap namo la gwara ngwan la ka gor ke gospel singer ke jan robo moni no ko ken la tong nyut kana gwan wono kon ko se chiran mi je ke delat dung no wude me ka Nigeria jen gospel singer kel mitere wujin vinemi ka bujja ka Nigeria jen wari ga me lere je ke jen Sunday paiwa chanka waro ki changwal jokomo no ka pai kel me ron kin dangro jen dangro di jen chenge dane naga nyamane ban do dana naga je bukon lin kana me jen shure shale Timilehi Ajayi jen gospel singer chajalat kan news na dial ka online ka news ne tidida long ka do dana che nyame che naga je ban je kullin kela do dana naga nyame en gospel singer ngumi che lok me nagaran ka je mon bukon lin kel bi chu ngaje no jen turde na mo kana me jen nyam dana che nak ban shopping gwadam nyame te gruni jandang ro yidon wan karo den la run deb kada men chalat gwasame area ga me togare wecha ka Nigeria ka Abuja me shi gore ben kudamo shu toga no shuga te ka gak mutot me kantara ngaje no men dien ga kana mo ngene no shi gor che okude na mene roja dana chalat me chalat police ne ka kor ka me chaje ka chalat wo chine ga kono gora ke shi ka te mutot me chikana ngak an gwasa mo shu ko bika nyenyre duel dan tigatin ka do dana chalat ka je an gwasa mo shom ne ko bud tuelo akodamo ba gore be janna gwada danen teka gwadin ka dangro jen naga nyamo ka sakina lo yedana nyamo ka sakin ka cho nyamo cho jongok na don ko ngeje gwano naga ja gwada kan dangro liko teram gwike bando dana naga ja ba kon lingo ngam jogje no nak nyamo na ngwasa mo shwe nyama cho jongong no don ka do badana che gwi keje no shwe nyama cho je gorno be je ya kala jen che wi nyama che jongok men tet ke sho ka kan dial ana mit point de che jongok jen sha len gwada mo no che nyama che jongok ne ka jen dang ro de diech mu ngok ka jen dang ro de dio jeno chere me cha tim che nyal che je tim e chu ko gor jeno ba kulo ronga kinten kon be kulo yakaje no chwala no ne ka video de manana tetin sho wi nyam sho je gorno be jo yakala wi gor kada
wi nyama ko cha jangok ka chwe ja lat ka kit no gwa da na cha jangok me cha to ko ngung de no gwa da na ngu jetin me cha gore cha jangok na don no chwe ja gor no jen be wi ja mo ba ja yak chwe to go no ba ka yakal ke ala ka do ba na cha char ka je ko cha bu kula ngach chwe gor no ba kono yak ni wi nyama la wi gor ka de ke wi lum ka de ke nyam chwe wi ja mo chwe ja la re be ka ke chwe ja la re kis ka de kid mi chare ala ka an gwa sa mo chwe jal ka je lo we ja yak gwa da na la na ko ngatin ke wi mo ne mi she we lo ngore kan gwa da ndere shup kan ne chup ano chwe to go no cha garamo chwa je ne na ano chwa man jel ke je chwa je ne no jen te ga mu to ka je ano me cha je ne nan point de wudo mo en o te ga mu to ka man da na rome cha luang to wana long to borke kis de chwa kanen ala kid da na jel ke je cha je buro luang ngayen luang ka mi je la te tin lang la ngwane long ngwaza me cha ne no borke kis de mo ne tin konen te ngwaza mo chwa goro no bna ro ke je ka chwa je ti ano chwa je go no jin chwa ti je no ne angu romi mo ke kid de jel ke je mo ke ba ga jel ke je mo ano kenya ma jene tela duo tela mo rama jas jelente ko mo wale leje gulla wijran wij nyama dan la gore jen gul tere kis ko mo ngwasa mo an gwada mo chwa be ko mo chwa chu ka benetin content cheti kenyam awache logo raje ano ka kore men chaje kep ko bom ano me cha kit tare de chaje lepo chwa jigni wij nyal ki wij gor ka deten ala wij dana che ngok tere kit ka cho winyamo men chala dre kit ke chwa de jega neten kon tin chi kid ma shele ko ka luang to ngwan long de ngaje no garama te ga mi jel gaje ano ko roma je ke kit en gwada mo chwa police ni chwa chu yoda ka neten kon tin chi garama kap ano me cha police ni cha cholo chi police chu ben me chi police je te me cha je te chela de wona na jenen kon nyame nyamo jenen naka ano chwa je kula naka nyam ko jenen naka mi cha jeni ye da mo chwa che chunak an do be cha gwi ke je no je na je nang nyalo ano ko do bdan na ka nyal ke je mi cha je ti je longo ne de ko la police ni ko kan police me cha ga jogo no te kara mi chira na gwa da me ana ko ji police ni shi ben ko gwa de da ni shi ben gwa chu kan gar chu ka ro ke je long chwa jo no ba je ti men me chi na do ro gwa da na ga nyam tin chwa je no che nyam che je na ano me chinaro ke je ka do bran chelar ka je no ken chi ga kana nyal chwaje no na mo ka lo chi thok jen wa na ga nyamo ki do bran na ga nyamo ke je wa gor ko jen bet ka yu tla nyin rianka ko ne men chiang wa to ko ne chiang long ka Nigeria ka gok tin ko na la go kai ne chit ka fake profit ni wa jen dan let ken ka te mi chala ri shwala kana let ri shwala mo gor ko jen bran bet ka yu chang ne kane kontere lwa kus ne kan fake profit to wa jen dan let kana bo ko goko jen bo tan ka je bi jogo no jen nong ne wijran nagran mi she nak bi no nga ajen do bran ci garam she lat ka je no no ano cha nyam cha jenak ko bete ka yo me cha kulu kuje no ci ko te lo de je ajen mo kwa la ngai ka je ko jen we yeng ne je chwa chu ka ana me mi chora lat ka buja ka Nigeria ka gospel singer mi shi gore cha jenak ka gor ko jen baryang an garame te ke TikTok ba cha TikTok da cha je guj ala ka Nigeria an mugoro baryang no bu ka jiwal bu ka ne ko la walla ka real ka ba jugo no lel na me len na me ko jen baryang rang da rang ji o bran bi ko nak no mi she nak bu shu rang du nam ba chu tok che tam jen cha je kep ka cha je yen ko jen cha je yen an tam police ni ba te re ti jen ka kor gwan motot ka kor jen ba jo luñ chara mo cha je kep ko do bra na cha nya mo cha je na ka je cha je ti je long men mo cha nga je no jen wa charam kel ka gokten kon tin moy ka porfe no moy ka wal tin kon ku kan let ka ko ba ka no na ka no bi ga mi je bu kan lat ka no bi ga te ga yoto ngwan wa jen cha je command ke cha je jok ko ngod no jin bi mi je mo bi yiglat jane den kon en jaka kane de te ka long mi de long te chande long ko je kan jogo no lel na mo ko bu ku te ga yo jane jen do ba dan la da je ka je
jen la je ko be yo ba ka jek ano Nigeria mi charan kep ko kan anga jeno bungot be je kep la kan dia la kan ka la rar god dana kan kep la je long la ka le de mi tay kulo kep bo bitin dia la konti lat ko rodin bi ko rodi bi kulo lat ko jen do dana rien kan ge na me mi che tuok ano kan go kind ti kan ne dun konti la gospel singer tin cha palu kut kom gwi jen wude chin chi gor nege jen te di to go long din mo go along me lya ko kutin lera kwenu ko tazlo ay ka chaga dan chak na no ba lyak ne jen karwade dun do ngode sho wono no banyama be jenak anaga dan chen nyama kan kut kan lo te ke je ko ram chi kono ko kunyal no ka bro lo riet ka sheiten e ko bo kuleryang na mo reng mi dire long wajen do bo dan en naga nyam ga je naga je ko jen beryang ki bete ka kwak ko jen dan lat ke ne tin wan tame tin kon tin lat ke je no nget kan kunyal ka kwi ko bete ga yang jen dan let kene je wude me chal gospel singer mi chala tim le in ajai ajen ramadan shi gora nak gora mi shi ben kude ka gor ko jen baryang na mi chala mon ritual ko gor dob dana baryang gaje tel dob do diem der yang gaje gero be nyam be jenak ko jen dan en gor go ka men de gula har ye gwasa me tiede rodun ko go gwene de na ne ta mi sha wala ga dor ka kwidien la tene te ngwan long ta gak jina ngum la de go gwene joron go gwene kene tin kon tin lat ke di je pelga na ga shot ko nyal ko ba ka kulo nok chicken goro kan ba ka expose ke ba man dan je let kan ba je la na la je la gu yene me tim men tin wan tin long chi kana no no de gog de la jor ka tin kon let kan ga chala ne ka jor yo ne ka la community dana me tel me ngeje me chwa ka la de je ka kwi gog ne ka kwi gwene ko kene tin kon ku kan rang lo je ka jog den bi ka di je la de long karun ba ta garin bo tuok che mishanen ka jan nyama me ala gwar ngwan cha jogo no yen chwa fol ke chwa ne timo kwiyen chenkien chwa ka no no bia te kel ka duno gwar ngwan ka tam pe ken go chiran che chero mu ke bi mu ga chimenen yen men tinen kan bi ne porfen jel ga porfen ti ke bi ne singer ti kon jel ka ngai kon long ni shang la go injo dong tan na tan kon tin chike artist ko kien dong ka ne kon lat ke je la ne dial teram ke choice de mi jeng ba mek mi chi choice mi je che mek bi je bu chulat ke je set ko buna ko jin ku sheiten ku je de fane la da magwa chigram me no jin bi je na bran bi lo nak bran bi mu ka gwa be na ma ke liu tar be ko mu be ka sheiten special ne den konen don gor ka jek akane den konen la tya ko bi ka sheiten bi kana gor chimnen yen ma uda me o jenne ne de kontin nang ka mi jaga me be chek na ki gor be janak ajana ka ne de ta long mi dire long ko gor ko bran baryang de yen ne ka Uganda te ka dun wan lat ko den longten dai wujin wina mi de yen ngaja gwan wo te ka ne dun wan la mala bat bana ko de waken la kan ya nak ba wi ram mo ba je no ram dan la go ko bi ka rishal ko no lat ka je ko jin bram mo biryang na me ne dun wan long chikan mala ngen mi shajalat duno jena dan to kon tama ko riudien dial tele ka nuk ka humanity kio dera andar mu gwa let kana tele je gorano beryang chiran dier ka tek nen to kontin tinte kel ga ke na me agenda na gor no de nyoga yekel en wude me ajen nam na chi gore shinak ka je jetiem na ka jendang ru de di ajer ya ka dan en gor de nyoga yekel ajeno tiede rodun ena dwor mi chiagu je lo la mi jek gor jeno bi ajalar chwabit ka je me kun na je laro mi jek nyere mi jek no kana mo gwa kan go gwende ti te lat ke tu jek ti ko kan ne kon na tut ka tut kana mani ne kon la kwar kume tut ka mana kwar lwa kot ko bran bi shudi bata ka ne tan wan tut ka kan musician ni gospel singer ke ka tinir arkan dial den bi na me tele tesloan mo gwa mu de ten na me gor je no ran benin karwada mi le do le ni ka loñ mo gwa mitel mi jeng mu ten bi ata ka mal ban le ni je kam rodien bye bye